الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا مسلمكah veethee misilsilaga ashara wanada rusmi alan men misilsilaga kure migandani muslimakah veethee kommehen engun lazim asasi maalumat oge tereng aqeeda ge filawlta ei muslimakah emme fortamanu engen jene Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifa ko dena gatuma ekuga iman kamuge rukunta egotum iman kamuge rukunta tereng niharu wahakada komdani akhirat duham imamu emme fahum midiyafta ge darus nimuna iru wahakada komdei insana miduniya duko marwa hindu hisabun farang enage hayang nimigen gos enage gaga ala duniyavi ventaka duniyavi ihsasta ene bakivegen diumakun adi bay ghairu din taka khurafatu ke terega himene me bunagota ena aramuge demiyotumge adamaka dani kinu ena eki duniyamatiga hiyo amal koffa me nama kavaluga ena hiyo dharma thawaburi ena eki duniyamatiga Allah nahi korevi magum oredum taka araganna miyaka mugawanama ena kavaluge vena azabuhuri emakada utere miyadu alon badalani kavaluge azabutoge tereng himene bay kantatoge macha ene alona muslimunna veethive alona engun lazim kura kantato terega insana ge furana ashgada wakiwa hisabun ferigen enaya feshigen da waragina kanta kurimate waragina kanta take bori maruge madaigata enage furana hippawa hisabun feshigen adi e heo mihunge furana ga suwarugege kafun davva adi nubami hunge furana ga suwarugege haru kuraki kafun nubami suwa kafun kureve na wakya adi kavvaluge malaikatun anna hinduga enaya suwal kuravane wahaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ultoga ve hame faden kavvaluge thawaba adabuge wahaka qiritu qur'ana adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga e bahuri nigotum badala eruga lobete akhun alon men niyadu mi heda kuramunda dosta ki midwaswara ki mi fauzamana ki fitnata naamu egen wadwaswara adi eako faafatauge nubakan alon menge hittere mani gossa alona mani yang eggos wefam ei ma bodu kamekkamuga nudeke alon waragina waakata waragina faafatauge waaka diinuga naikura waragina kankam missakun qura waaka niyonge furane gasuga amadadi miha zakham kolla miha marala waaka miha ge mudafere waaka mihuriya waake aduwa mundani algonmen nang ekankamun libene faafayameduge evves ihsase evves asaren neji amekana aduive waakatege gotuga lobete akhun Allah subhanahu wa ta'ala mara adi dirum mes khalgu kurevvi ei misonge tere emme hyo amal kura menaki kobakan imtihanu kurevu mattaka adi mi imtihanuga faaswa miha ayaki timage duniye furana hashgada bakivegen diumun duniya dukura samferegen timaya kurimati wane kankama tayyarwa miha ehme Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani waliman khafa maqama rabbih jannatan emiha enage beri rabbu tabaraka wa ta'ala ge kurimati ka hutti unnan je ekam enge ekama biruwati wa miha Allah nahi kurevi kankama uredunta ka aragatum biruwati wa miha ya swarge ge bagicha ta uteren de bagicha devvai ade lobete akhun kavvaluge adabu libe mehamaru kantate ebure ekam emme furtama kamakan hama fa kollani Allah ureduma eidawan iman numa kufura shirkuge matiga duniya dukurum kavvaluge adabuge waki kantattauge tereng emme furtama kamakan mi uredumuge matiga kafarukamuge matiga shirkuge matiga duniya dukurum himene mikamuge macha kiritu qur'anun adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun dalilibe egotum Allah subhanahu wa ta'ala Fir'auna enage amanunge wahaga bayan kuravam wahi kurani
وحاق بآل فرعون سوء العذاب එම්ම නුබෑ අදාබු ෆිරානුගේ මීහුම් වශාදිය අන්නාරු යුරදුන අලයිහා ගුදුවන් වඅෂියා නාර් නොත අලිෆා නරකගේ අලිෆා යුරදුන අලයිහා ඒ මීහුන්නා උෂයලේනය ගුදුවන් වඅෂියන් හෙඳුනා අදි හවීරු නිතාග ඒ නරකගේ අලිෆානන් එමියුන් උෂයලේ වාක මියොති මී අදි क़ियामत दुआओं एमे उन नरके वेद्दे वहां का नूं का मिया तो एकी गंदनी ये देंगा मो सुमंता दा मिया फुरम को रबो वही को रवनी वयौम तक़ूमु अस्साअतु अदि क़ियामत क़ाइम वा वगतु यदुहु अदखिलु आल फिरऔन अशद्द अलअदब फिरऔन के आदम फिरऔन के मीहुम एम्मे वरुगद एम्मे गदफद अज़ाबन एमीहुम रद्दु कुरबाना එමෙම ආඛිරතුක නරකගේ අදාබ ෆිරෞන අදේනාගේ ෆාතුක විෙම්මෙන් වන්නානකන් එගේ අද ඒගේ කුරින් දෙවා අදාබෙගේ වාකි මෙන්නනි හෙඳුනා හවීරු නරකගේ අලිෆාන එමෙ මුෂේලේන වාක එයි කව්වලුගේ අදාබුක කව්වලුග ඒනාය කව්වලුග මදායකතුන් සුවාල් කුරමා අද යෆෝග ඒනාය හියොමි නම සුවරුගේගේ දාන් එන දක්කා දෙවේ නරකවන්ත වෙරෙන්නම නරකගේ අඳවල එනන් හුරි මගා මේන ෆෙනිගෙන්දේ එහෙම විම මියාතුක මේකෙන් දනි ෆිරාවුනුගේ මීහුන්න ෆිරාවුනුගේ ආලුන්න හෙඳුනා හවීරු නරකගේ අදාබ කව්වලුග හුෂේලේක අදිහම එෆදන් زيد بن ثابت رضي الله عنه قارون رواية في حديث الأدوسوا تكذا فان ودالوني بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار مدينة के बनी नज्जार के बगीचा का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकुगा तिमम में वी में अला बालत लहु व नहनु माहु एकदे के फानो बगलेगा वी ए हिमारु के तेरेंग हिमने बावते बगले हिमारगा एकदे के फानो सवारो बड़ा के वी अदि तिमम में एकदे के फानो गरुगा वी में इज हादत बिही फकादत तुल्कीही ए सवारी कुल्य का श्रीगण तेलिगण के गोस एकदे के फान एकमति वेट्टे वरंगेति तेलिगते कुल्य का वइदा अखबरुन सित्ततुन औ खमसतुन औ अर्बअ एंदु फेनुने महानगात के फहे दिन नो तातरे रावी एकितंग महानगाक नि रिवायत का शक्कु फम मनी एंदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को रबे मन यारिफ अस्हाब हादिल अखबर मी कबरुगा वड़ुगेफाव मिवा मियुन्नकी कोम बायकं एगनी ये बेकदुंगे तेरे कोम बेकदकं हेये फकाल रजुलुन अना एतनुम बेकदको सुहाबी के तेरे बेकदति ना दन्नमे ए कोम बायकं قال فمتى مات هؤلاء एंदु हदीस कुरेवे एमीहुम दुनिया दुको मरवेगन दिए कोंगेर को हेये एंदु मी सुहाबी दालोने मातु फि शिर्क शिरकु को मती के एमीहुम मरवेगन दिए जाहिलिया ज़मानु गए हिंदू दें हदीस को रवनी इन हादिहिल उम्मत तुब्तला फी क़ुबूरिहा ए उम्मत के मीहुं क़ब्र का एमीहुं न फितुनया इम्तिहान तक पूरी मत कुबेगंदे फलौला अल्ला तदाफनु त्यबामीहुं के मय्यतुन त्यबामीहुं वलुन मुदाफान कम के बिरट के एहन नूनमा لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه تمن كذا كفانا الله سبحانه وتعالى إذا كفلك عذابك أدوتكم تيابامهن أي أدوتك يفهم دعاء النبي مه تيابامهم كما بيرون تيابامهم के ميت تيابامهم के गायत्मा के मिहुं तेरे मरवा मिहुं वलुन उदाफाने कमा बिरुन ने तिमन कदे फाने कमा के दिवड़ा नुगन ए भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कव्वलुग अदाबुग बाय कंकम अल्लाह सुब्हानहु व तआला कष्टकु रव्वफे एकतरे बाय कंकम की एकले के फानो के हुआ फेंपुलुगा वही के गुतुगा नबी बे कदो के हुआ फेंपुला की वही के गुतुगा बाय अदाबुग वतर तदकवाफे अनबे कंकम की मदीना के कब्र के कार्य नो तो कब्र तक के कार्य नने को ए कब्र तो का वडुलेफा मिहुना अदाब दिबे कंग कलेफा नंगे उम्मत हाम को देवा कंका लबे ते अखुं अडो समाने
de qaburege wahaka e wahaka de baad darus le faatun ekamaku mitaga miyanani mulin e wahake ni banun najjaruge e bagicha ege terega walu defe qaburu takaka hisab debumu e qaburu takan kavvaluge azabu devve kan e rasulullah sallallahu alaihi wasallam maranne vi savari teligen gatino kalefan ihsas ve misakunna bayan koddebu emema arandu kurin ishara kurifadan lobet yakhum bawaru fahish amal to ge wahaka bawaru munkarat to ge wahaka bawaru bodati jarima to ge wahaka alon menna taabadu kampatan adu veru ga alon menna ngete ebbes kamakannu e kankame alon menna ngegen purimati dana azabaka birwete wonni madubay mot azabe libene kan hadan hunna nives madubay ekamaku miwagata ki alon men munifui filuala aduala khabare kiyala gotuga kiyala dukolam ekan kamennu ekankamuge macha birwetibe ekankama efada amal takun ekibaba alone masake kuranje den efo gama mi hadith uluga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gefanuga sahabe kadunna hadith kurabani ta'awwadu billahi min adabil nar narakage adabun gakkater koddebun edi dua kurasha ede bekadun vidalon na'udhu billahi min adabin nar narakage adabun rakkater edi timmen dua kur me hadith kurani ta'awwadu billahi min adabil qabr qabruge adabun rakkater koddebun edi kavvaluge adabun rakkater koddebun edi dua kurasha ede bekadun vidaloni na'udhu billahi min adabil qabr efada kavvaluge adabun timmen rakkater koddebun deve nen hadith kurani ta'awwadu billahi min al fitani ma zahara minna wa ma batan fitunataku tereng faalu egemma fitunataka banghanawegemma fitunatakum rakkateri koddebun edite bamiyun Allah ge rakkateri kaman edete ende bekadun edua koro naneka hadith kurani ta'awwadu billahi min fitnati dajjal dajjaluge fitunan rakkateri koddebwato dua kurashe ende bekadun vidalone na'udhu billahi min fitnati dajjaluge fitunan rakkateri koddebwan debe emima mi sahih muslim ga ribawe ganna sahha hadith ule emima dobeti akhun denne galonu denne fadan alon men mi wahagata aduwe hinduga alon men amilla ya dua kuranje alon men ge gatima ge mi fada faafata kun rakkater koddeba narakage adabun rakkater koddeba kavvaluga adabun rakkater koddebun edi dua kuranje labete akhum midiya habda ge darus nimigen deruga salonam imiskituge bay befulun dimagen deruga niwake ishara ko bay akhum bunamandiya mayitun baluda tanak gosas mistakun hi samasa ko duniyavi waga dakkam deruga e mayita fenumun asaren nukure ginami hunnaka janaza hazir waytuga timaves adi edwa hunge janaza yakuga ufulegen damiye gotuga vedana kamuge ihsasan nuwe bes bayaka eka ko anakaka baddadu salangala ko duniyavi waag dakka siyasi waag dakka maja ko hada tanekamuga ufama tanekamuga begende eba janaza hazir warus evves bire evves ihsasen alon menge kiba kunu hure ni waran nurakka tere kamellu bete akhun den nikam istana me furtama kama alon mifaquri kufura shirku kufuru ge matiga marwa mihe alon men nangege kavvaluga de malaikatum wadannawa kan adi kavvaluge suhanta kurave kan e suhanta ke jawab debe ni mu'minun nakkan alon men nangege ade devana kama kamyati nifaga shakku munafiqu kama deena meduga shakku emage hituga baki kame beru fusha baki kame faalu ko gemulu ituga iman ka mennati beru fushu muslim ekkamuga wegen muluman nikeni munafiqu kame lobeta khum baki miya kan ishara ko evane miya ki munafiqa ke mimane me ki mu'mine ke munakan alon menna ka nenge ne miya ge hi dena wadi ke mane Allah subhanahu wa taala ekani enun evswarata kan miya ge hituga ba kan kamen nenge ekamu ko alon men nifaguge nubakamun rakaterwa masake kuran jeba kavvaluge azabu dibekame nifagaki munafiqu kamaki adi narakage emme daruga wa harufettawga ban lavva bayenge munafiqun naki ade Allah subhanahu wa taala wahi kurabani munafiqun na begoti وممن حولهم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم
තියබෑමියුන්ගේ වශයගෙන්ම අවරාබියන්ගේ තෙර මුනාෆිකුන්ගේ බයකුවේ අදි මුනාෆිකු නිෆාගුකමුගේ මච්චන් ඒ නිෆාති බයකු මදීනාගේ අහලුවරින්ගේ තෙරේගා වෙස්වේ කලේගේ ෆානන් එවරෙන් නේගුණකම කුතිමන් ඉලාවු එවරෙන් දෙන බොඩ ගන්නවමේ තිමන් රස්කදාන්ගේ එවරෙන් දෙෆහාරු අදාබ් දෙෆා උෂීමේ දෙන් බොඩුවගෙන් වා අදාබගේ තෙර එවරෙන් රද්දු කරවා උෂීමේ मुफसिर विदालों ने देफहर आदाब देवुम गवां के दुनियामती का इमोना कुरमती वाफितु नतगा एफहोगा कव्वलुगा आदाब अंगेमि मुशाले उशालो आदि बडुए केंबा आदाब का आखिरत दोगा इमो मुशाले ने कम एंबीमा मुनाफिकु कमकी निफागा की एई कव्वलुगा आदाब एकमुगे सबबुन लिबे कमे अलोना मितागा धन्यवादम बेनुमणि अलोनमेंगे नामुगे कुरिया मोहम्मद अहमद नुवता अदे नूमे सारबे नामे क्यूमकुम अदे अलोनमेंगे इस्लाम कम फुरियम विकिनुम अलोनमेंना मिकंकं एंगुनेक्कमकु अदे अलोनमेंगे ईमान कम फुरियम विकिनुम अबू जहल वेस एंगुनु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक नबी एकं अदि अल्लाह लाने जब्बाफा इबलीह वेसेंगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हक गोगंबा इदा हुकमा अदि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफोगे नबी कमा एकम एंगे एंगुमेगे सबबुन एमियोंगे तेरे एब्बस मुनाफिक को काफिर को अदि मुश्रिक को सलामत नुए ला इलाहा इल्लल्लाह मी कलिमा के तेरे के वेस ए जाहिदु का नफी कुरा इल्म नुत एगुमा ए आकुगा शक नफी के उरा फदा यकीन कुरुमा ए आकुगा मी ए कलिमा एगु त नामदु कुरुमा ए कलिमा लोबि कुरुमा ए कलिमा गहलु वरिन लोबि कुरुमा मी पुरिया का में हिमने गेंदे आदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के बाय रिवायत होगा कव्वलुगा ए मलाइकतुम वडागें कव्वलुगे सवाल तक कुरवेने वहां का रिवायत बाय रिवायत होगा मुनाफिकुन के वहां का आदे एगो तो हदीस उलगावनी वइन काना मुनाफिकन मुनाफिक का मुकावानमा एना या कव्वल के सवाल कुरेदु मा दीनुका मा रब्बुका मल्लज़ी तक़ूलु फी हाज़ा नबी नबी या बेगो तुम तिबा बुननी की के तिबा के दीन की कोबाय तिबा के रब की कोबाय सवाल करबे हिंदुगा एमियो बुनमुदाने समिअतु नास यक़ूलून फ़क़ुल्तु मिथलहु ला अदरी मिस्तकुन को मैसेज किया आडुनी तिवे तिमन्न मेंस किया नहीं है तिमन्न में नकर नेगे दोबेता खुन मियदु गिनमियो के हाल की मिय नून तो मिस्तकुन को मैसेज किया तिवे मियो कुरान दंदता कुरान मियो एक हमें कुरानी की वगैन कर नेंगे एहसास नुआ एक आसरन नुकुरा मियोंगी नहीं लबे देखूं अलोन में निफागु का नुबैकम सलाम कुरब्बा कव्वल का अदाबुन ना नरका का अदाबुन दिन ने वो मंगे दी दुआ कुरम एक हम को अलोन में ना निकं का एहसास वे मी नुबैकम कम अलोन में सलाम वेवेनी अलोन में ही तो के ईमानी वरगद वेगे मीहा के ईमान कम बर्बाद है नुवे अमल तकुंगे सलाम बेकेंदनी ए कमिटी एंग हदागे नो तो कमिटी तकें हदागे नो ता ठीक है तो दंडवानी सिफाना फुदुम बेके फातुगा तिबेके हासिल वाने कमेन्नवा दुनिया के कुरियराफा गमता होगा करप्शन ना खियानता मुंकरता खफाइश अमलता नेति को सावाने कमको निकं कमकी हितो के ईमानी के तेरे मुफदिकं नकमे तिमा नुबे कंकम सलाम को देनी तिमा के ईमान कं आदे एदो मलाइकतु विदालन फयक़ूलानि एदे मलाइकतु विदालवन क़द कुन्ना नअलम अन्नका तक़ूलु ज़ालिक तिमम बेकदु नेगलबे तिबा बुनानी फदांकं फयुक़ालु लिल-अर्द दम बिम बुनवेने इल्तइमी अलैहि फतल्तइमु अलैहि फतख्तलिफ फीहा अضلاعहु फला यज़ालु फीहा मुअज़्ज़बन हत्ता यबअथहु अल्लाहु मिन मग़ज़िहि ज़ालिक दम बिम बिंगन बुनवेने एना फित्तादाशे एंदो एनागे एक्कशिगंडु अनक्कशिगंडु के तेरे पदकेंदा फद गोतेग्गा एनागे गबरू फिति एना नुतनवस्कम तने गोदुगा वेगेंदाने देन एना या अज़ाबु लिबि उन्नाने एना एतनु एनागे ए दानु अदुन दिरुवेगें बिमुन नेरवेंदे एमेमा मी हदीस उलन संगिगेंदनी कव्वलुगे अज़ाबकी हकीकतेक्कम कव्वलुगे अज़ाबु लिबेमियुगे तेरेगा मुनाफिकुन हिमेनेकं आदम एको लबे तकुम विस्नाडनवा कव्वलुगे अज़ाबु लिबेकंतत्तु तेरेगा नमाज फरवा तेरिफु कुडकुरु फर्दु नमातक फरवा कुडकुरुमकी कव्वलुगे अज़ाबु लिबेकमे हमें एकुगा कुरान उगेनि कुरान अमल कुरु दूकोल्ला मी है कि कव्वलुगे अज़ाबु लिबेकमे आदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कव्वलुगे अज़ाबुगे वत्तरुत देक्के बनु एकदेगे फानुगे हुवा पेंपुलेग्गा
මෑපෙකෙන් වා බිමෙක් ගා හිඟවුණු වාහක රිවායකෙන් වා හදීස් වල ගවණි එකදෙපන් හදීස් කරණි فقد رأى رسول صلى الله في منامه رجلا مضطجعا وآخر قائما عليه بصخرة يهوي بها على رأسه فيسلخ رأسه ඔෂාවකෙන් ඔන්න මීහෙගේ බෝලා කොළුගා බොඩු හිලෙන් හිෆෑන් හුරි මීහකු හිලන් ජා එමීහගේ බෝ චිස්චිස් කොල්ලේ නේද හිලා ෆුරොලගෙන් දියුමු කොළන් හුරි මීහ ගොස් හිලා හිෆෑගෙන් ආදේ අන්නම් වෛර බෝ චිස්චිස් පවා මීහගේ බෝ අදුන් කුරි හුරි ගොත අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ලබ්බයි අනෙක්කාවස හිලන් ජා එෆදාගෙනගේ බෝ චිස්චිස් කොල්ලේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙන හදීස් කුරානි සුබ්හානල්ලාහි මා හාදා Allah ke hustahir wanta kamae mi konvada kamen heye ne hadis ulgane debekadu vidaloni den hingawashe yakadeke fanan etak kame fenni wadanawa e hadis ulga e huafen puluge fawbaga ede malaikatun ekadeke fana e kankam bayan koddevvamu hadis vidaloni ammar rajulul awwal emme furtaman ti fenono oshoekan emi enage boda koluga galen hifagen hilen hifen gore miyage boch stis koramu dia miha enayaki rajulun yakhudul qur'ana fayaruduhu miyaku ena qur'an kiyawa ena qur'an enge yafoga qur'an furagasti e qur'an handannattala e qur'an amalu kurun du kolla fa miha wa yanamu anis salatil maktuba fardu namaz tak wagutu ga nidafa onna miha Rabbiate akhun hamekani nidumen nonge to fardu namaz tan alafa farud namaz du kollafa unna miha ei riba ke omuge wa kanna fadan riba hamekani ke omenno riba goldige tor bina kure se check gatas beenun kura komme beenun kurma ki riba ke omuge tere wadegen de hame fadan fardu namaz alafa nidan onna miha dobete akhun alon menge halaki muslim islami ummatu ke halat denegannan beenun miha fatis namaz ki jamaat ngawmu fenna fatis namaz ke jamaat ga mifada komme miskite ga safen nota safe ke ebburi nuni nufure ramadan mas aisina ma mifada miskite ga aamu ko namadan ara mihunna e miskita vannam fursat nudibe wara mihun ove raje ke miskita tam mistakun furihame aranama mi miskita maduane emmenna miskitun jaaga nudiben emme miskitan aranama ehem wema fardu namatan alafa fardu namata du kollafa unna mihaya kavvaluge adabu libene kama adi adabaki kavvaluga enage boch istis kollen qiyamata ame efada adab tawga ena wegen dane den oti hame hadith uluga eofen puluga rasul sallallahu alaihi wasallam ya kavvaluga adab devwen ko den fenonu miha ki dogu wahakata fatura miha mi hadith uluga wani faqad ra nabi sallallahu alaihi wasallam rajula ala قفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشره ميهك فهدك كلوب هيفان غوري ميهك ودن رسول صلى الله عليه وسلم فنودك كلوبك بولي غند فديچه دمي حديث ولغا وني e kallubon enage moonuge masta vida munde enage koluga alwa dama ಕಂಪತಪುರ ಫಹತ ವೀದ ಮುಂದೆ ನೇಫತ ಹಮೆ ವೀದ ಮುಂದೆ ಲೊಲುಗ ಅಳ ವೀದ ಮುಂದೆ ಎಫ್ಫಳಿಗೆ ಮಸ್ತ ವೀದ ಇರಾಣಿ ಮುಂ ಅನೆಫ್ಫಳಿ ಎಫದ ವೀದ ಮುಂದೆ ಎಫ್ಫೌಗ ದೇವನ ಫಳಿ ವೀದ ನಿಮೆ ಬೇರು ಕುರಿಂ ಹುರಿ ಫಳಿ ಅನು ಮಿಹುನೆ ಹುರಿ ಗೊತ್ತ ಲೆಫು ಮುಂ ಅನೆಕ್ಕಾವೆಸ್ ಕುರಿಂ ವೀದ ಮುಂದೆ ಫಳಿ ವೀದ ಮುಂದೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕುರವನಿ ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಾಹಿ ಮಾದಾ ಮೀ ಕೊಂಫದ ಕಮೆತ್ತೋಯ್ ಎಂದೆ ಬೇಕದು ಎ ಹುವಫೆಂ ಫುಳುಗೆ ಫೌಬಾಗ أنكاس بيان قدبني وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه أمياك كوتا فن أمياك فك بيا هم فيدا لبه أمياك كو فك بيا هم فيدا لبه أمياك لو كو فك بيا هم فيدا منديا نياك فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق أي هنو ಗೆ ನಕುಮಗೆನ್ ದಾಮಿಯಾ ಏನ ಹದ ದೊಗು ದುನಿಯೆಗೆ ಏಕಿ ಕಂ ಕೊಳುತಕ ಫಿತುರೆ ಫದ ಬಡತಿ ದೊಗು ತಂ ಹದಾಮಿಯಾ ದಬತೆ ಅಖುಂ ಗೈರು ದೀನ್ ದೊಗೆ ಮಿಯುಗೆ ತೆರೆಗ ಎಬೋವೆ ಎಂಗತೋ ದೊಗು ಹೆದುಮುಗೆ ಈದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ಸ್ ಡೇ ಕಿಯಾಫಾ ಬಡತಿ ಖಬರ್ ಫತುರಾ ಮುಅಸ್ಸಸಾತಕುಂ ಎಬಹುರಿ
ආම්මුකෝ දොගු හදා එකම් ෆාග කොෆා මීක තෙරේගා නිකන් තිබෙවලු සර්ච් කොල්ලවා BBC CNN ෆද රිපෝට් තවක ඇබොරි එමිහුගේ channel තවක එමිහුන් දොගු ෆතුරා එම්මෙ මොලන් හෙදුන එම්මೆ ගින මීහුන් ඒ දොගෙග්ගා ජෙස්සුණු දොගු තවක වාහක ඇබොරි ෆතුරා ෆම් ලොබත අඛොම් මියදු මීස් මීඩියාගේ සෝෂල් මීඩියාගේ වසීරත්තන් අලෝණමගේ අම්මති කා විහිදු චේතේ දොගන් නුබද ඒ ෆෙතුරුමුගා බෑර නිකිත මීහුන්තෝ කමෙග්ගේ හගීගේ බලා නුලා වාහකත ෆෙතුරුමුගා බෑර වාහිදුගා අලෝණමෙ මිෆද ආදාබක බිරුවෙති වාජේ ದುನಿಯೆಗೆ ಏಕಿ ಕಂಕೊಳುತಕ ಫೆತುರೇ ಫದ ಬೋಡೆತಿ ಬುಹುತಾನ್ ದೊಗು ಅದಾ ಮಿಯುನ ಕವ್ವಳುಗ ದಿಬೆ ನೀ ವೇಂದೆನೆ ವಿ ಅದಾ ಬಳೋಣವೆ ಹಿಮ್ಮಚ್ಚ ಗೆಣಸ್ಕನೆ ಅಳೋಣವೆ ದೊಗು ಹೆದು ಮುಂ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವಾಂಜೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕೊನತಿ ಅಬಾ ಮಿಯುನ್ ದೊಗು ಹೆದು ಮುಂ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವಾಶೆ ದೊಗು ಮಗುದಕ್ಕನಿ ಫಾಜಿರುಕಮಶೆ ವಿಯಾನುದ ಅಮಲ್ತಕರೆ ಅದಿ ಫಾಜಿರುಕಂ ನಗುದಕ್ಕನಿ ನರಕಯಶೆ ಅದಿ ಮಿಯಕು ದೊಗು ಹೆದು ಮುಗ ದೆಮಿ ಹುರೇ Allah subhanahu wa ta'ala hazratu gaina kadhabege gotuga kadhab doguverege gotuga liuvvende emma dobata khum dogu hedumun ekibave ade efada bodati doguta ngada miuna kamwaluge mifada bodati vendanevi adabu dibene kan sa hadis fultoga warizege ngade dengoti zine kurum ade miedu zinege wa kalon menna miyannani waran adage wahakege gotuga miedu ejinsun gulun hemunge wahake kiwes bay mihun faaga kura kam ಅಳೋನ್ಮಗೆ ಮುತ್ತಮೋಗಾಮಿ ಗುಗುಮಾದನಿ ಎಜ್ಜಿನ್ಸುಂ ಗುಳುಂ ಹಿಂಗ ಬಯಕು ಕ್ಯಾವೆನಿ ಕೂರವಾಕ ಕೊಂ ಕ್ಯಾವೆನ್ಯತ್ತು ಎಮ್ಮು ಕೂರಂಗುಣ್ಣಾನ ಅನೇಕ ಎಫದ ವಾಹಗತೆಗೆ ಅಳೋನ್ಮಗೆ ಹಿತ ಕುಡವೆಸ್ ವರೆಗೆ ಬಿರುವರಿಕಮೆ ಬಣ್ಣ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗ ಹಿಯನ್ನುವೆ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಉಳುಗ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ದೆಂ ಆದನಿ ಫಾತೈನಾ ಅಲಾ ಮಿಸ್ಲಿ ತನ್ನೂರಿನ್ ತನ್ನೂರೆ ಏಯ್ ರೋಷಿಫಿಯಂ ಗದುನ್ ರಾಣಾಫುಣ್ಣ ಬೊಡು ಅವನು ಬಿಮ ಫತ್ತಾಫುಣ್ಣ ಹೂಣು ಬೊಡತಿ ವಳು ಅರಬಿ ಕರೆಯ ಅಫ್ಘಾನು ಕರೆಯಾಗ ರೊದಿಫಿಯಂ ಬೇಣು ಕುರ ನಿ ಹದಾಫು ಹುಣ್ಣ ಬೊಡತಿ ಉಂದುಂ ಎಯ್ಯಸ್ಸು ಹಗೀಗತುಗ ಏಗೆ ಅಂಗ ಕುಡಕೋ ಎತೆರೆ ಫುಂಕೋ ಅಡಿಂಗ್ ಅಲಿಫಾನ್ ರೋಕೊಗ್ಗೆಂ ಮುಳಿ ಎಚ್ಚಂ ಹೂಣು ಕೊಗ್ಗೆಂ ಬೊಡು ರೊದಿಫಿಯಂ ಹದಾಫುಣ್ಣ ನಿ ಉಂದುಂ ನೋತ ಅವಣಕಿ ಏಯ್ ವರ ದುನಿಯಮತಿಗೆ ಗದ ಹೂಣುಗ ರೊದಿಫಿಯಂ ಬೇಣು ಕುರ ಅವಣೆ ए तन्नूर फद एच्चकं कार्यं आदवे हिंदुगा फीहि लग़्तुन व अस्वातुन मीहुन रोए हेरे अडु इव मुंदे काल फत्तलाना फीहि फैदा फीहि रिजालुन व निसाउन उरातुन देन तिमम्में ए तन्नूर गे तेरे बदल हिंदुगा एगा अंगनुन्ना फिरेनु गे तेरे और उरियान निवानु को तिबि बयकु तिब्बे वैदा हुम याति लहबुन मिन अस्फलिहिम देन ತನ್ನೂರು ಹೇಗೆ ಜಾತುಗಸೆ ಹೇಗೆ ಅಡಿಂಗ್ ಹುಳು ರೋಗೋ ಫೌನಚೆ ಹುಳುಗಂಡು ಬೊಡುವೆಗೆ ಅರಾಗತುಮು ಎಮಿಯುಂಗೆ ರೋಯ್ ಹೇರುಂಗೆ ಆಡು ಗದಫದವೆಗೆಂದೆ ಎಂದು ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕಸ್ವಲ್ ಕುರಾನ್ ಮೀ ಕೊಂಬೆ ತೋಯ್ ए हुवन फुलुगे फौबागा बेकल मिदालवनी अम्मर रिजालु वन निसाउल उरात वरिया मुंति बि अंगनुन्ना फिरहनुन्ना कि अल्लदीन फी मिथ्लि बिना तन्नूर ए तन्नूर फदा बिनागा यतिबा मिहुना कि फइन्नहुम ज़ान ज़ुनात व ज़वानी जिने कुरा अंगनुन्ना दि जिने कुरा फिरहनुन्ना दोबेते अखु ngalondo hara mani bay mihunge babune rajumu kurumge hukumen nete kiritu Qur'an ge nuru surat ge devana pallawa dabba zine ge hukum me boy ehmema e hukum mes gaam nukottibe den adi ituru hukumen netike miulani shariatu ge hukunta maduege ngule hengi wani duniya matiga allotment nam mihuriya kamen hadana taala furagas de vidana urona furagas ninunge to e Qur'an ge hukunta bodada ja evra molo echen hoda mulun ekanige efauga mifada amalte ki mikan kurami hai kavvaluga adab devi adi narakayga adab muna dibene kanka riba ke on dengoti mihama mihuafem puluga rasulullah sallallahu alaihi wasallam feni adanamani fataina ala nahrin ahmar mithla ad-dam raille kudaga waf egefem wafada koreg kareti mammenna adabunne waida fi an-nahri rajulun sabihun yasbah fatamiyaku ए कोरुगे तेरेगा फतमुंदे वैदा अला शत्त النهر रजुल قد जमع عنده حجارة كثيرة ए कोरुगे अस्सेरी फरुगा बैवरु हिलतकें एक्कोगे मुरी मिहा कुट्टे देंगे फता मिहा फता फता वरवलियगे ngäs ए हिलतकें एक्को मुरी मिहा दिमालुं कोरु बेतुगा हुट्टी एनगे अंग हुळुगुमुं कोरुगे अस्सेरीगे हुरी मिहा एगे हिले नगा एनगे अंगे ङෙල්ලයි
අනෙක්ක ස්වතාමියා එහිල දිරවාලයන් ෆතමුන් දේ දැන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදිස් කරන්නේ මී කොම්බෙන් ගියේ එද බේකලුම් එයි කොම්බෙකම් බයන් කොද්දබමුන් විදාලවන වම්මර් රජුලු الذي අතයිත අලයිහි යස්බහු ෆි النار කෝරුගා ෆතමුන්දා මීහායකි එයි ويلقم الحجر ادي فتفتا هيلك ديروالمندا ميهاكي فانه آكل الربا اي ربا کا ميهاي اينايك ولغا هوري وينوگ عذابوگ وتو ترترم بتر رسول صلى الله عليه وسلم من فدمدන්නවනි رسول الله صلى الله عليه وسلم ගෙන් හදිස් උලගවනි ربا کا ميهايا ربا دے ميهايا ادي اي ربا ගේ මුආමලතන් හේකිවා මීහාය වෙස්නාන ලබ්වෆ ලබත අහුන් අලනෝ මේ අඩවණි ලුයි ලෝණුගේ වාකයා අද එනෝ ලෝණා මෙවැනි ලෝණෙක්ගේ වාක ඒකේ බයි ලෝණතෝගේ හකීකත බලාලාරුගා 18% රිබාගේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක්කෝ ඒ ලෝණුත නගා මියා 3 ලක්ෂ රුපියාගේ ලෝණු නගා ෆිනම ඒ 3 ලක්ෂ රුපියා අදා කොෆාද ඒකේ තුරුන් 2 ලක්ෂ රුපියා රිබායෙන් එකනේ දක්කන්ජේ මේ දුනියමති කවස් බොඩු බුරයි ගියාමතුකා කව්වලුගා වෙසේනෙන් උරි ගෙල්ලනිකමකා නිකමතිකමේ රිමාගේ ලෝණුන් අලොන් මෙන් කිබාවාම්බි බයකු දිනස් නොහිපාම්බි ලිබේන වසීලතෙන් ඔයජන මේ මගුවස් බන්දු කරම්බි ලොබෙතහු අනෙක්කාව සෙහෙම්මියකු බොනානේ ඉස්ලාමික් ෆයිනෑන්ස් ගේ තෙරෙන්ති නෙගියස් සම දක්කන් ජේවරවනි එවරකේ බල්ලවා ලොබෙතහු කෑවනි කොග්ගෙන් හුරි මීහායා කෑ නොකොන් හුරි මීහාවස් කුරා අමදකියෙන් අමදකේ මුආමලාතක එක්කම තෆාතුවනි ශරයි කෑවෙන්ද කුරුමෆෝග හලාල් අමලක වෙගෙන් දියාම එකමක zineeyeke no kiyani kuraniyen amale kurani hama devihu ehma sharai muamalatu ge tereng alon men badegen danje heba den oti alon hama min kiyamun gos milistu ga war bar wa ke bor ekamaka emme fau kamaka alon mitaga fahaga kollani darani weringe waka logete akun alon men tereng warak gina bayaku darani naga darani ada anuko miyun gatum faasa naga efauga negi faasa ves nudakka etabba ke bori alona me adone commerce report to egge wahaka alona me adone bodu corruption egge wahaka mi alona mi dannawani baki mi hel level ko fa anem miyago level ko fa e party aka anem party ke wahaka dakka fa du kolleve warabur biruwari kameke party taka mis takunnen alona me salamek pura kannanane yawma yafirru al mar'u min akhihi miha enage akhage kiben filan duadu wa ummihi wa abihi man fange kiben filan duadu konne nabi be kaloke du vidalane nafsi nafsi timan kadege fanuge nafse timan kadege fa nafse nifada biruwari kamek galon men kannette e party ya mi party rindu party ya pinku party ge wahaka dekke kare lobete akhum ni haber biruwari kamek vidan nalon men nafs salamek kuranje mi kamu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga ari sa'ad bin atwal riwa qur'ani anna akhahu mata wa taraka 300 dirham sa'ad bin atwal ekiyunu sahabiyaku duniya dukure hinduga enage akha 300 dirham ei rihi ge faasa fati ge 300 dirham ge dharani enage boduga elifave edu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qur'ani inna akhaka muhtabasun bidainihi faqdi anhu tibage akhamani enage dharani ge sababun hifettifaye e hifettun elmerin shara kuraba etak gotaka enayan libemba kavvaluge rahatu nulibi ena libemba heyokama ena libem huri mirukan nulibi enage hen he amaltawge heyokam wes ena nasi fettifavun not enage furane aramen nulibi favun kommekas e dharani ge sababun kavvaluga ena nge bahuri vene فقال يا رسول الله هذا سعد بن عطوة لدانا الله رسول اے 300 کا درہم ہریہا چ دکا فی میں دے درہم فیوا اے دے درہم اے බුණවේ ගොතුගා මෙවැනි අංගනක දක්කන් අදා කරම් වයිච කම අංගෙ මීහා ඒනාය දරාෆා වාකමුගේ හෙක්කෙන් නැත එහෙම මේ අද නුදෙක්කි වනි එහෙම හදීස් කුරවනි ෆාතිහා ෆයින්නා මුහිqqතුන එන දේශේ අංගෙ මේ දරන දා කරාච අංගෙ මේ හක්කුවගේ මේ කදපන මෙහෙකවනි අංගෙ මේ දරාෆා වාකම එහෙම මේ දරණි අදා කරන ලොබ්බත අඛුම් බයි රිවායත් වගා වනි දරණි වෙරියාගේ ජනාසා ගා රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බාරි වැඩ නුගන්නවා කොමතෝ මේ පර බඩු නිකමෙති කමෙ ඒ දරණි අදා කුරේ වුමුන් දැන් රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බාරි වැඩ නෙවි එහෙම එබ්බ ශක්කන්නේ දරණි වෙරියාගේ දරණිගේ සබබුන් කව්වලුගා එනන් අසාබෙන් එබදේ වේනෙන් අබදිවේ
ඒනා එවනි බඳෙයි ෆේනගේ දරණී එහෙම අලොනම දරණේ නෙගුමුන් එක්කිබාවේ කව්වලුගේ අදාබුන් අලොනම සලාම එවුම මසක කුරංජේ අලොනුගේ දුආයකි කව්වලුගේ අදාබුන් අලමෙන් එම්මෙන් සලාම කුරවුන් අදි නරකගේ අලිෆානු මුත්ති කුරබ්බා සුවරුගේ වන්තවරින් කමුගා දෙවුන් සුබ්හානක අල්ලාහුම්ම වබිහම්දික අෂ්හදු අන් ලා ඉලාහා ඉල්ලා අන්ත අස්තග්ෆිරුක ව අතූබු ඉලයික වස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහු.